ॐ नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै। आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणो व्यवलोकयति स्म। पञ्चस्कन्धः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह सारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यताया न पृथक् रूपं यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम्। एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि इह सारिपुत्र सर्वधर्मः शून्यतालक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नो नान परिपूर्णः। तस्मात् सारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानानि न चक्षुश्रोत्रघ्राणजीवकायमनांसि न रूपशब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मः न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या न विद्या न विद्याक्षयो न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणाक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्ग न ज्ञानं न प्राप्तिः। तस्मात् प्राप्तित्वाद् बोधिसत्त्वानां प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरत्य चित्तवर्णः। चित्तवर्णानास्तित्वादत्रस्तो विपरस्य अतिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणः त्रियद्व्यवस्थितः सर्वबुद्धः प्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुतारं सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धः। तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमितामहामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यम् अमिथ्यात्वाद् प्रज्ञापारमितामुक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वः गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वः गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम्।